Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kedorbar senong Jayau Pelun berkentup ya ke Jayau Light Dome, Jayau Pedeng, Jayau Langsning, Jayau Lansonali bat ke Jayau Siap Lom Pelun kila pa jingtho sa ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District bat sya Member Secretary jong ke Peace Committee balatau de ke Sorkar ba kin wengno yaladi ne ke jinglong dekot hapo ke ke committee. Katkum ke jingtho ke balasoi do chairman uba PD Nongrum bat Secretary uba S Pariat kila ai kublai ke Sorkar bakala kentup ye kisan teli ki dorbar senong jong ke Jayau hapo ke komiti hanrei kila ong bakan kambha ye ki bakin don la ke jong ke Peace Committee bakan kentup ya ke lempung ki hinreu dorbar maukar bat ke lempung ki sipau dorbar lom dengeri bakin ya keren kumno ban wanra ye ke songsuk songsanya sor selong hi baro kawai bat kila ong bakan kam don jingmut bakin ya keren hakatai ke komiti rit jongki. Sesu ke dorbar senong Jayau Pelun kala tho sa ke Deputy Commissioner baka Sorkar kadai ban hukum ye ki pulit bakim dai ban wan rung hapo upod usam jong ke Jayau baro kawai klem ke jingtip jong ki dorbar senong namar haki kep ki baladep kila ong baka jingwan rung jong ki pulit kila penjot pendo ye ki jingdon jingem jong ki reu paj ba bat ki don ru ki kep baki bom kitit wat ye ki breu ki baloi ru bat ka jingwan jubor jong ki ka juwan ra ka jingting jing smith ya ki nong song snong sakawai pat kamat ka bakila penpau kalong baka Sorkar kadai ban wengno sisendon ya ka ketem ki pulit CRPF kabadan ha jingking maulai kabadang ha bapo upo dusam jong ka Jayau Light Dome bat dai ban penken ria ya ka ketem ki CRPF syaki jaka ki bamsa breu.